Malam Jumat ulama pegang jiwa arwah rumah tangga, jangan sawa anak yang kena kebang, langkah sedekah mesti krek doa, jangan sawa anak yang kena kebang, langkah sedekah mesti krek doa. Gedang bapinto jaro melayang, arwah masanyan gero imata, geingat anak mantong di alam, yu tulung gomnyan mesti krek doa, geingat anak mantong di alam, yu tulung gomnyan mesti krek doa. Bajengan ijan tinggai kenangan, patanya pandang mecen mata, tinggai bak nawah ngan batenisan, terus bak kuburan mangata tanda. Makanan mangatan lene pesan, tan lene sayang rumah yang raya, yang nana harap ni bak masanyan, doa bak Tuhan ngan hati ridha, yang nana harap ni bak masanyan, doa bak Tuhan ngan hati ridha. Urang yang tan le lembuh tamsilan, ibarat karam lam laut raya, meapong-apong dalam gelombang, sebab laut nyan bintih jihana. Tanyo yang tinggai tak cita bayang, ke urang yang ke dalam kurang dah, gentanyo mengata batilam, tapi digopnyan lam sepot buta, gentanyo mengata batilam, tapi digopnyan lam sepot buta. Masalam dunia mengata bantai metin dengan si presutra, oh wate mate lam kubuta tanah kebintang bubong kerendah, oleh sebabnya wahai erakan, oleh sembahyang tak kirim doa, tanya melake bantuan sidrau, supaya gopnyan berbahagia. Malam Jumat ulama pegang jiwa arwah rumah tangga, jangan sawa anak yang kena kebang, langkah sedekah mesti krek doa, jangan sawa anak yang kena kebang, langkah sedekah mesti krek doa. Mati mati getanyo mati, kon hudip sabe sino di donya, nyo gampong donya tempat singgahan.
gai baka hudip lam dunya dang dang cho ruo tam seta piyo yuk kaya raya hana janta te nyawang kaputo tinggai tubuh hana liguna masalam dunia lepas tatari gincu babibi mirah lagaina tika mati hana letari lagi boh sunti kakenang sirah masalam dunia lepatan laga mata mecilami apa muka tika mati hana lelaga kakenang tapa bak mangkarun dua benata tepu wahi erakan uro matinya cukup bahagia ke urang taat pubun amalan niba masanya hadap Rabbana lepatan sedehan eta bayang menyoma tenyan si mandurhaka masih ketuhan urangan malam dum dikerjakan larang Rabbana tulung mantang kang urat gaputo babah mantang roh puyang tabaca pubun ibadah bersungguh-sungguh beruga tubuh hana liguna ibarat hudip lam perantauan tamita bekai untuk tagisah ke pangkai tawa kedeh ba Tuhan duda menyesai hana liguna ke bumi tepeng kacula calo malam ngon uro himpun harta amai yang soleh hana tahiro oh mati tanyo mesok kebela ke bumi tapeng kacula calo malam ngon uro himpun harta
Oh mati tanya so baca doa mati getanya mati awangan aki hana menghingga getanya tawa kedih unang dro yang kekai baka hudip lam dunya dang tu ru'uh tam sita piyo yup kaya raya nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna hana jantate nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna. Sakit Nabi sang bungong kembang hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana so pegahana Nabi nekun ulun wafud karam ngan sokren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar nekun lirijang hati kalekang kamonyo domna mesehana le ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya tengah nyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umat lun bejut bena berasa dum malaikat netren ubumo
Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterum donya Warih dan sahabat teroi mata Intan permata dalam donya Halipat ngadu halipat pegah Ya Rasulullah kana jabungka Yogoh nebalot Ya Rasulullah tamang Fatimah necumba dada Bedah Aisyah necumba talak Safiyah ni keneng bandua Temaha fesah Ba'ubun Maimunah necom Gelunyung dua Di Juwairiyah necom bagaki Hindun di pipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cucu Nesampuh muka jaro janjongan Oleh nyan bandum nekalan-kalan Baro nepeboh gapeh di muka Yang peilei Salman Farisi Yang dubagaki di Abu Bakar Oh ban selesa peija kafan Yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafut netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Poma dengan ayah Dele dengan gure Ureng nyan bale Mebeta deden Menyana salah Meatalake Pemiyup oleh
tercumba teon poma mengandung lepas tersusah lem re'ah tanggung derita sakit lam tubuh sampo lam tulung katro bulan metarung nyawang bahasa bojamo poma melit-lit bahasa boh pijit poma menjaga hana prewate poma gepapa mulai mira sampo dewasa guna diaya ingat rakan lun tanggung nafkah lam rumah tangga gejah harkat di rumah getren meuntung-untung bagi jamita hujan ngan badai lam ura tutung ladom metarung ngan bakad raya demi beena kebersi are bahtu bola pe hana gekira orang peturi dunia akhirat gore hai sahabat yang tak menjasa orang perabah halengan harem han tabileng jasa rayatan orang pehijau tanya alihba orang peruna tanya membaca yang peblud mata tanya menghitung yang pedeh bandum dunia akhirat beta mereka anak metua begata papa si umum masa oleh sembahyang jeda-jeti buate sambil melake berampun dosa Allah poma dengan ayah deleh dengan gure orang nyan balik mebeta dedet menyana salah meatalake pemiyup oleh tajum bateon menyana salah meatalake pemiyup oleh tajum bateon. Subhanallah walhamdulillah an-mutua balah gunama an-mutua
nyoman tanghudep ta tuntung hati boh hati hanale ta kirim doa hanale jaba pusara lepah tak sosa wate makan dong dari bulan fon hingga keluar banlah hesinya newangan necom neikat ayon nedodagata poma mepanton peayon gata befet ngan kulen bermangat aso menan kebago hai ado pomane doda gase mesampo nebi kegata oh suum aso gata kasakit ubat nepejet dengan imata kesakit makin nehirohana lepah tak sayang pomagetanyo malam ngan ura tanyo nejaga bangsa boh jamo poma melet-let basi nepijet poma nejaga basi nepijet nejaga gata oh kadewasa nama kaharom kedeh ugampong benata gisa kedeh ugampong mebeta lupa kejasa poma wahirakan lon adolon han itabohyum mehaila goina han itabohyum dengan rupiah kemang bungang pi wate ujen tren kemang mesusun indah lagoina kemang mesusun indah lagoina han guna takli talake ampun taranggo
lepah pematren dalam pusara pemage usung dalam kurenda doa di pemacu keberkat hudib selamat terus akhir masa hudib selamat berkat terus akhir masa oh uraduda gata getempat oleh hadarat dalam syurga gata getempat dalam syurga wahai adolun yang tadlun sayang begat petimang jaga hati begat petimang jaga hati nyoman tanghudip tuntung hati bohati menyohanale hanale tak kirim doa menyohanale hanale jabak pusara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عفتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفتا يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن غدوا فانتئد فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا
يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فلمن هدى وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit terasa petang dan pagi. Tak ada orang membantu selain amal sendiri. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu
kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat tak akan engkau dapati. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad
ajma'in. Terpuja kepada Allah, solat ke Rasulullah, lam hati mebetua la ilaha illallah, lam hati mebetua la ilaha illallah. Terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, bermetua berbahagia, panjang umur rezeki mudah. Allah Allah besagai lupa, panjang umur rezeki mudah. Allah Allah besagai lupa, terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat taibah berkaitan mati, urat tutung bate bekah, hancur darah lam jantung hati, urat tutung bate bekah, hancur darah lam jantung hati. Terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, Nabiullah kana wafat, lepas Nabi nawabah Tuhan, tinggal Al-Quran dengan selawat, lepas Nabi nawabah Tuhan, tinggal Al-Quran dengan selawat. Terpuja kepada Allah, solat ke Rasulullah, lam hati mebetua la ilaha illallah, lam hati bernasabi la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bandum Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Quran,
pertama fun wahai kaum Nabi Adam, yang keintu wahai tengku bandum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netop iblis. Le Nabi Nuh masa pupen pegat kapai, gepeding kenan bala tentera jineh bekai. Put Nabi Hud limang Saleh nan Ibrahim, yang tan murah ngan sejahtera perangoi halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak ngan Ismail, Yuhdi mina suruh Rabbi kerben nasi. 10 Harun, 11 Musa an Imran, Bukit Tursina droneh marid dengan Tuhan. 12 Daud, lemah lembut mangat hadsu, Iyang ilih hanjadeh le tedang laju. Temang keleblah ulun pegah Zulkifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah hudib jina, 16 Yusuf bulan pengeh tadsam lakau. Tajrah rupa Nabi Yusuf haibah hati, Ungo Zulaikha perumah raja nangrau musi. 17 Su'aib Ummu Kadrib seput mata, yang jodungkat kemuajizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 ulun pegah Nabi Yakub, 20 le Nabi Yunus lamprut engkut. 20 pet ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karunia Allah Tuhan Esa. 25 fam berkenang wahai rakan, Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan. Bandum Rasul 25 haibah hati, ja merena bedah jina bela loli. Ja merena ba ulama belilala, gada babang ura malam telah duda. Ja merena ba ulama belilala, gada babang ura malam telah duda. Daya direng-reng, daya nun sayang, babine simpang, tabelok kanan, tempat mereno, kitab ngan Quran, tempat mereno, kitab ngan Quran. Kisah genasep kamu hairakan, ji olam pandang ayahangan bunda. Kisah genasep kamu hairakan, ji olam pandang ayahangan bunda. Petinggai gampong waringan
Nujak putih mang ilmu agama Petinggai gampong waringan taulan Nujak putih mang ilmu agama Bapih kaji ngan bunda sayang Awate malam rindu terasa Asum aso hana belayan Wate tabayang Tijah ia mata asum aso hana benayan wate tabayang tijah ia mata urongan malam lampan didikan kurenon sayang nempa setia urongan malam lampan didikan kurenon sayang nempa setia Purno kamo kitab ngan Quran Nabi ya Rahman hati terbuka Purno kamo kitab ngan Quran Nabi ya Rahman hati terbuka Daya direng-reng daya lon sayang Babine simpang tabelo kanan Tempat mereno kitab ngan Quran Tempat mereno kitab ngan Quran